Mugunda uyu uria wakitwo ceceni ino ya borithi urerikana wina ngucanio gatagati ga ikundi igiri iria ni Gumba Company Limited na kiama kia arimi ya kahua a Kiambu aria maruga mugunda uyu ni wao mari othe undu uria ucungiriire ciuria nyingi cia no mwene mugunda uyu. Ona gukiri uguo kiama kia arimi ya kahua a Kiambu ni matwarite cira uyu igoti-ini makiuga kambuni ino ni yekiranire ngirimiti na thirikari kugerera ofisi ya CDF na magitikaniria thirikari ya ceceni ya borithi mugunda-ini uyu kwa ihinda riria maiguithanirie. Ucio no wetaga union moke unaregwa ni andu atatu akandwana na matugite kahinda kana na matia turikia haha ithi citugithia ndukukahondo tutwaraga no mekuo no marite wothe no mare na ciringi 20 icio ciringi ciothe maikira muko nitukwenda ona DCC tukitaka tujue hawa union ni nani. Kurumirira itua ria igoti kiama kia arimi ya kahua ni kihotanite cira-ini uyu na uguo ofisi ya munene wa watho kuga ti kihoto ceceni ino ya borithi guthie na mbere guikara mugunda-ini ucio undu uria yugite ni mugaru na watho. Wena wewe mheshimiwa utoje kule wasidiye utumire bia gari milioni 20 kana ni cigara tukimenya utwakire nyumba ya ngoroba ya headquarter kama jiji wale ya headquarter nayo Aikari hau borithi ya gukamwa tondu ya headquarter itekeire da hori wote gutiri uturu tugairwo gakwarereria horo igisekire na gukorwo muwe ati Kamwangi niyo headquarter ya Gatundu na gutiri hindi borithi tujuma haha turingi. Aikari amwe na uyu makiaria ni mamenereirie guthamio gwa ceceni ino makiuga mekugeria njira ciothe gutigirira ceceni iyo eguikara o hau kuria nakuo munini wa county commissioner wa gicigo kiu Buxton Mayambi hamwe na mubunge wa gicigo giki Wanjiku Kibe merire aikari acio ati ni megutigirira ceceni ino ndina thamio niguo gutigirira ni maruta wira mwagiriru. Na mimi sitaki jina, ninaona ni kama kuna some of our officers wa hii siasa ya hii police station. Na hiyo hatutakubali. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu tutakuwa tunaingia kwa mkutano tunaongea, wengine wanapita chini ya viti wanazunguka wanaenda pale ndani. Ile hiyo tumekataa. Mubunge ni ugite ati ni igite gicunji kia mugunda keheri-ini uria utanyitwo gwakwa ceceni cia borithi cia gutura kuria eranire ni gukorwo igiakwo mwaka wa 2018 2019. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoki wa Ngugi.